sa mga barangay captain sa Bugos nga Calbayog City. Wala iba kundi ang atong ABC President, Honorable Nina Villamor. Pagpapalisan sa Amay San Barangay Danau, Barangay Captain Antonio Sapinit. Tumar, Maestro! Damo salamat sa naton mabaysay nga ABC President Honorable Nina Villamor o sugad man sa inyong padis Barangay Captain Antonio Sapinit.